Он ежнөйбек жалпыдем тенжереттеп халықсен челгезен жылдалығы. Шанымай пирені шыжыврада нумай эштума балыртна. Терлі халық ширав жезем мускавара шулдалыға анлы сывы кажебе ушреш. Чывашинрен онда пиренештеш Марина Корягина худшынжы. Евразири лифт шене литература юхамен ердюжи Маргарита Альсовыш пужаровебе хыжа юлны шулдалык вырыс авангарджен шаржюле ятпа иртня. Она педемлетме, тада оон ежынны педемтенжери теп халықсен челхисен шулдалыкне ушма, мускаври паэтсен жүртне терлі шыржыв шыравшисен буштарынжыш. Кураганзем умне малдан вырысла шыраган авангардисем духреш, унхышын терлі челхебе хайлагансем. Ширем челхе янра резалра, анлы сарылны агылчан, француз, немеш вырыс челхисембе гынамар, эрменле, кыркысла, тударла, абхасла, тывалла галаган сывызенке винетлезе бахмамай бульджи. Кураганзем чываш челхинеде хабыллариш. Марина Корягина пушламышынченде, вешінченде, пербегех вуланагансы визембе палаштарджы. Юратар, ырадар, ыратнышын-тар, юратнышын, юхаттатнышын, тада хайнышын-тар. Юраду аслы шурашуи, сасы шураттар, ыраттар, юрат. Пызык касыбана, пызык касып. Сиснешень, сис. Шишнешень, шиш. Спасибо. Шерчемрешинче паенхигун шичибине яхын челхебе галажаще. Шальбулинде кашни и гернере перхалых шухалза быратмен. ЮНЕСКО хадерлене педес хорошлыға лекне челхесен атласы, тенчери менбур челхесен тығырвуны процентже маныш мабулдарысы шинчен азырхаттарать. Ежебе илсен, чывашсем, рашери чи бызы халықсен шуденче. Анжақ пирінде ЮНЕСКО кыдардывезене астрадыца хамырын челхене упрамадырышмалла. Ку ыйду сахал ешлы халықсене пурнеде хумхандарать. Шавын башагын еші концертсем, рашери ыйты регионсенче детергелеш. Поэзия гажын вешенче хыйне евер акция иртре. Поэтсем кардаланзадырса, перхарысын, кашни хыйын чельхибе сыва вулариш. Чувашкин Галарымвали, Ирина Николаева, Александр Куприн.